selamat lemai, selamat malam kawan. Bisa projek baru. Lemai ke malam. Malam lemai sama namanya. Tadi ngai jadi manu asek masak nasi. Ngecek. Melayu lah, cakap Melayu lah kau. Laban ngecek tu tadi, engkai bisa suat dalam lah. Kuna nemu di ni suat udah buka aku tadi sama agak ngai. Power yang ngai hidup. Nada power kena. Nada power. Asai ko kai udah lama lah. Engkau udah tu asai ko lama tu dah lebih 10 tahun pria asai tu. Kau sige. Engkau sige udah expired lah. Tu kaban. Nama kau minta duit baru ataupun sige udah expired Ricky lah yang kau 40 tahun. Ambil lah bakal expirednya bakal terkedempak kita nemu expired setahun 6 bulan. Okay. Nak boleh repair ke. So, jadi besi buruk lah. Tapi periwak tu agak boleh kena. Ya. Tu boleh kena. Guna periwaknya. Guna. Isek tu. Dari guna tu saya kau. Engkau boleh jadi besi buruk aja lah. Kabel tu boleh kena. Kabel tu mati purpose tu boleh kena macam-macam yang kesama volt atau port dengan kabel tu lah. Tu bisa pius lah. Tu boleh kena isek tu periuk tu boleh lah. Dia tu laban tu dah jahit isek beli baru tu dah balakaban. Tu bisa orang sponsor tu. Tu ada sponsor. Tu jenama nama tu sudah dulu. Singa dulu kah? Kau ni kan ada. Dan ada jenama ke? Singa. Kau dah terlalu lama lah. Lawan sikit lama lah. Laban dia tu bisa promo sempena Hari Malaysia, Hari Merdeka. Saya promo kok kedainya. Saya kok promo ya sama aja hanya murah RM10, RM5-nya diskaunnya biasa namanya. Saya kok ke bangsa ke mana lagi lah tu Panasonic. Bisa jenama lah tu bisa jenama. Tu dah lebih bisa dah lebih 10 tahun. Tu baru 2000. Mayuh perkara sitai baik dua, sitai baik boy 3 sama tu sitai 4 sama bayar rumah panjai. Rumah panjai sitai ama 4. Ya kebesain lah bisa banyak nyen. Panasonic. Nyen berapa? Aku belinya sebab seko dia tu mahalnya 500 lebih sebab angka dalam 400 seko. 400 lebih ni ingat ko lama dah. Nyen beli jadi hiasan jahnya terlalu besainnya mai ke kena. Tu masa tu okey tu 1.8 liter tu seko. Kalau lebih tu 2 liter saya kata 1.8 bisa kemit get 1 liter. Kalau mit kita embossing tu dulu. Balakabana embossing tu dulu. Pergilah baru kita nguji ya, ngeresemi ya. Tu bisa design tu bisa memaneh get pada aku. Design period karan tu. Cuma ya mit garinya lah atau mit ke 1.8 nya 2.0 saya ko. 2.0 liter besar mit. Atau menu ya tu biasalah tu penyukat ya. Atau sendu asek. Atau 1.8 liter betul. Okey, tu isek ke mana? Tu isek bangsa baru dia tu. Mana ge? Ada main persoalan. Narai, tu jenis engkau bangsa baru dia tu. Narai main. Ya, tu pasal lah buka bisa soldering baru lah. Tu buka bisa tu boleh soldering. Soldering boleh solder. Nak solder nak timahnya. Laban ke bangsa tu. Mana ge bangsa tu boleh tukar-tukar kabel tu nak boleh tu. Mati kabel tu. Mana menunjukkan kabel. Tu kabel. Narai. Kabel reklamat tu. Mana ge bangsa tu mai acu tu boleh kena mati purpose komputer boleh kena tu komputer ya elektronik ampu barang asai ko mayuh ge boleh kena 3 pin tu stay 3 pin tu nak boleh ya tapi pius satu sama 240 volt yang ampu piusnya sama standard dengan kita ampu karan dan nyata nadai warranty ya setahun. Simpan dulu kotak tu lah, kotak anda muai lah. Jadi
Kotaknya jadi nama jadi perhiasan. Kemudian tu ya riwayat ya, baru tu. Baru sekali lagi bau Cina menyuku kita. 1.8 tu. Ya kalau lama tu seko 2.0 cuma beza ya. 2.2. Sayanya. 2.2 liter sai. Okey, cukup lah tu. Saya pernah tak seko cukup. Tu baru kami tu 4 dah di tu. Tebal naik datai. Baru kami tu 6. Cukup tak? Teh mayung ke bala nyin ba ni. Ni periuk mesainya ni berapa liternya nak aku nemu berapa liternya ni. Sainya nak seko 4 liter seko. Panasonic. Orang kenal. Sekali aja tapi nak suainya dalam kotak aja ni tu. Tu masuk dalam kotak aja. Nanti masuk dalam tu. Ngai tu meat kotak tu. Okey. Buat aja ni. Kalau mana buat aja. Nak tu boleh kena tu. Tu bisi buruk. Buat aja masuk ke dia. Tu aja boleh kena. Nah, caulah ke kenyala simpan dalam laci dengan namanya kamar ini. Okey, kabana. Simpan aja tu ada buka. Ini resmi ke begini. Tu resmi pergi lah nak aku nyimpan nah. Jika terkena nganya beli untuk kena nanti ya tahu. Beli atau mie aja lah. Tapi agak boleh kena agak tubuh 4 tubuh 5 tu. Tu lagi ngadu ke kawan. Ke hamba dapur dia. Tu ada boleh repair agak kabel tu agak boleh kena. Tu lagi masuk dalam tu aja lah lagi kadin. Entah aku kan kena kabelnya boleh kena. Boleh kena di soket boleh ya. Dah. Tu dah ya. Aku beli tu bisa special gitu tak ada. Tu Panasonic enggak. Tu setrika electric dry iron. Setrika tu pun murah harga tadi Panasonic. Tu baru saya diskaun tadi. Sebenarnya Malaysia Day-nya lah. Lebih kurang 63 tu iron pun mayuah kami 3 sitai baik ke kucing sitai kena boy badi tu asrama tu kena bibi badi tu yang nak bayar ke baju sekolah baju aku kerja nak bayar nak kalau bayar aku abang nak t-shirt aja sebab baru bisa iron lagi kena baju smart coba tu serika mu bagian serika kan aku bisa serika sitainya kena air tu Panasonic. Bisa ke bereknya terbaik dom ke kucing enggak jenis airnya. Nyak nan mungkin kau kena airnya. Simpan air. Yang ka air bekas air nama apa namanya? Bekas wanginya. Nak wapnya bilanya dek gayanya lu bau wangi lah bajunya. Lu bisa itu jadi Kalah ya gantung punya baru ngutai nariat ya tok nak ngena papan bisa iron board ya tok ngena iron board iron biasa okey tok nadai tok sama bisa setahun warranty saya murah barang elektronik dia tok nak agak mahal bisa ga ya ni teh ke jenis seko bisa ga mahal periuk asetnya murah biasa aja nak ngacau dan terusak boleh beli baru leban bukan beribu harga. Tu lama tu pun tahan tu dah 10 tahun tahan lah berbaloi. Okey, yang ketiga keempat aku bisa promo tu bakal kamera tu senang je masa yang tu sebenarnya lepas kena app magang tu bisa promo nanti bakal orang kat masa yang tu akan beli ke direct saya tu tak mahal harga tu saya ku bila 100 bak pasaran nanti ya apply internet sekali Unify ya bisa break free tu ya ke PK 89 100 meg tu senang tu boleh pasang bak dalam rumah ataupun di luar rumah tu sebenarnya sikit dalam rumah aja abang tu boleh detect boleh detect semua pergerakan motion sensor ya boleh cek bah handphone asal ya connect dengan internet boleh mendak
bisa memori gak. Dia tok canggih komputer dia tok ya bisa cloud. Bakal nanti contohlah, bakal orang pencuri contoh orang masuk rumah pecah rumah ya. Kamera tu ditaban kurang ataupun ditutup ya last video ataupun last videonya boleh di save dalam cloudnya. Maksud ya walaupun yang ambil memori daripada nama kamera tu last gambarnya ya boleh capture. Habis sebuti anjo ngagai kena agak report polis lah. Jujur benar tu ke dia. Siapa ada? Tu nama tu seko te basopi seko bilo 100 lah. Te ngau TM, ngau Unify, tu sige beri hau percuma. Nada bayar tambahan, just maya internet aja sebulan 89 untuk 2 tahun. Te dia beli kediri kedai pun boleh agak. Dia tu tapo tu macam-macam mayo jenis kamera, mayo jenis model ya. Tu AI home pun so ya AI tu kamera tu ya boleh detect nama, ya boleh detect mensia, ya boleh detect udo, ya boleh detect nama namanya mayau. Tikus sekolah nemu lah. Tapi mayau, udo anamiat bakal anamiat nanti nyabai malam nyabai kita boleh detect bak kamera ya bisa sensor, boleh bisa kasih ya bisa alam yang madahkan anamiatnya nyabai. Atau boleh pasang dalam bilik ataupun bak ruang tamu, bak luar boleh agak. Tu yang kecerahan 2K. 2K tu cerah tu boleh ya boleh detect macam gambar nanti yang malam boleh detect color. Hanya pentingnya cerah. Bakal yang nak gambar blur-blur lah ya video ataupun video lah video ya blur lah mana ya. Tu untuk smart AI camera. Atau mana boleh set deh gambarnya, boleh set deh nama orangnya, bakal kita sebiliknya boleh pedak ya tu. Nanti boleh akan meling juga aku je. PM tepi. Ya, boleh PM tepi. Promo. Dia tu bisa promo hari Unify, hari internet po. Untuk package rendah 89 100 meg. Okey. Nanti kan nemu detail, boleh WhatsApp. Tok mana aja senang aja. Install tok senang aja, paling senang. Install tok kami mayu model lah. Okey tok aja akan datang bisa akan kena solar. Maksud ya ni pelukaran solar ya automatic charge-nya tapi ya mesti connect dengan wifi lah. Wifi ni maksudnya internet. Internet tu boleh kita medak abang handphone nak semesti kita medak baru rumah dia tu. Kamera dia tu paling senang kena handphone je boleh medak. Boleh medak dini lah nanti kita pulai ke kampung ke berjalai ke honeymoon ke holiday ke. Maksud ya rumahnya masih bisa safety lah maksud ya. Nak tinggal bisa kamera. Bisa backup lah. Laban tu kamera tu ya boleh berjakok dia boleh ya interaction nanti dia boleh berjakok contoh dia madah kurangnya nama gagak dia ngacau rumah nama dia masuk rumah ataupun dia boleh keluar suara dia boleh terus bersuara lah speaker tu ya boleh berjakok boleh yang lari pencuri. Tapi ya nak boleh orang lima baru dia berjakok aja maksud ya one way communication lah one way communication satu hala aja berjakok orang berjakok pulai baru nak boleh ya dia berjakok keluar boleh ya tu basic aja bisa bundle kami bisa promo yang ke 159 300 meg-nya ya bisa unlimited device. Maksud ya duit kamera bisa motion sensor, bisa speaker, ngau bisa hub-nya bakal switch lah untuk kontrol semuanya. Nyak mana enggak dia belinya untung ge, labanya mayu ge discount. Tek to segi merek percuma untuk package 100 meg 89. Okey nyak guys. To unboxing boleh ya to laban to ngau customer aku nak boleh unboxing ya lah. To customer po. Nanti kak ngiga aku je. PM tepi channel Nugalia Family channel. Okay. And lupa like, comment, share and subscribe. Okay, bye-bye guys.